Abantu bathi Gumede awukhulumi ngama-foreigner abelungu. Yabona-ke namhlanje ngifuna ukushaya wona ngqo. Kodwa phela ngizowaxuba nama-political parties ase-South Africa. South Africa thina, we are owned and ruled by foreign countries. Abantu abasidayisa kuma-foreign countries, njengoba ngithi siphethwe ama-foreigner nje abelungu. I-DA isibambe ngobhongwane ngoba once kwenzeka into la eSouth Africa iyosiceba eMelika. Ngenxa yokuthi uANC uyayincengela eMelika ukuthola uxhaso nanamadila bawenza phambilini sisezingane abanye bethu bengakazali. Sithola ke sesisenkingeni yokuthi sibanjwe ama-foreigner abelungu baphesheya ngobhongwane. Sekunenye impi ke manje entsha elandeleke. Kwaqhamuka izingane ze-ANC okuthiwa i-MK. Nazo zizolwe lama-foreigner azo ase-Russia. Ukuthi kufanele ukuthi siphume kulama-foreigner aseMelika o-Trump. Kufanele siye kulama-foreigner ase-Russia manje. So okusho ukuthi nalo leli qembu lifuna ukuyosidayisela abanye abantu. Ngithi thina ama-South Africa into ezosilekelela ukuthi kumbuleke inkungu yokuthi asivotele iqembu elikhankasela ukuthi lisenzele i-service delivery, siphile ngalokho kukhona ekhountryini yethu so that sizokwazi ukuyithuthukisa. Mawuzobuka ama-countries ase-Africa decide ukuthi ephume ebe uyimele geqe engafaki amanye ama-countries noma edayise ngezwe kwelinye izwe so that ezosurvive. Ayathuthuka kwemanje. Yebo sizolamba-ke ngesikhathi siphuma kulomuntu osibambe ngobhongwane oyi-foreigner kule foreign country sibambe ngobhongwane. Kodwa konke kuyadlula ngoba soyikhandela umnotho. Ngisamile ngithi uma sifuna ukuyimela siyi-South Africa kufanele sikwazi ukuyiproducela ukudla okwanele to cover i-food security. Siphinde sikwazi ukwenza i-production yezinto esiyisebenzisayo ama-important resources. Singabala imoto, siproduce insimbi, silokhuze, siyishintshe insimbi ibe imoto, sikhande yonke into engakhandwa, i-furniture, sikhande yama-ring, everything edinga ukuthi siyikhande ezweni lethu so that sizodila kahle nalama-foreigner noma ama-foreign countries asibambe ngobhongwane. Lezi inhlangano ikakhulukazi yabona i-DA sibambe ngobhongwane ngenxa yokuthi ifuna ukusidayisela iMelika noma vele iproject yako-America and stuff yonke lama-European countries. Kuzoba i-ANC nayo futhi isenze saba i-project noma saba ibhizinisi lama-foreign countries. Nayo le MK njengoba ifika izolwa ukuthi cha mina ngifuna ukunidayisa ngapha so that izobenefit. So zikhona ezinye inhlangano ezimele ukuthi i-South Africa kufanele ukuthi iyimele. Ubuyibona-ke lezo nhlangano zenza sure ukuthi ziyalwa nama-illegal immigrants, ziyalwa kakhulu nama-foreigners zithi awahambe. Nami ngisamile ngithi ama-foreigner awahambe.